a sa bona. Uma eqeda babusisa uthi babusisiwe abakholwa bengabonanga. Loko heta ku katekisa ku u katekile la pfumelaka a vona anga vonanga. Christ, after blessing them, he told them that blessed are those who believe without seeing. Ara tshopetso ba patutshedza a re wa mashudu ndi abo bane ba tenda ba songo ndile u bona. Dumela gore motho ga se. Kholwa ukuthi umuntu akafi. Pfumela ku ri munhu a nga fi. You must believe that the actual person doesn't die. Ka ba tendeha uri muthu ha fi ba tsho. O ile a etsa sekai ka lefu la hae a re ga e sita le peo ya lebele fela ga e wela mmung e tlamegile gore e tshwanetse mele a bolela ka tlhalosa ka lefu la hae kona peo ya lebele fela nna motho a ka tlholwa ke peo ya lebele e re ga e kena mobung e be e mela a re motho ya lebele na lebele a le je motho dumela fela uJesu wenza umfuselo ngomzimba ngokufa kwakhe. Ari nemfasi ba. Enza umfuselo ngebele ngenhlamvu yebele ewele emhlabathini imile ethela izithelo. Umuntu nguye odlibele hayi ibele ukuthi lidla umuntu angahlwa ibele na. uJesu wenza njalo enza umfuselo ukufa nokuvuka kwakhe. Se Jesu Kristu va endlela xifanekiso vona hi ndzoho ya vele vona ku ndzoho ya vele ku hoxa misaveni vona a yi fi humesa mihandzu na hi nga tlula hi vele na a ni ri hina hi dyaka vele hayi vele hi dyaka endzoho. Jesus Christ made a classical example with his own body. From the cross, buried, and he rose. And then he gave them another example of a corn seed. No, before. Before he was crucified, he made an example of a corn seed. After planting this corn seed, it is bound to grow. Then he said, after my crucifixion, after my burial, I'll also rise from the dead. And then he asked him a question, can you be bitten by this corn seed, which after planting it is forced to germinate? Awapa chifanyiso musi asaviso achipambanoni kubambiwa. Awapa chifanyiso chatoro ya vere. Ari toro inu ya vere bona. Nawe weni ngapirwanga yona. Iya kono wera pasi mavuni. Yari yojena pasi nangomu amavu yato ya vuwa ya chira. Ari nazu no bewe ngapirwanga ngatoro kari ya mbeu ya vere. Na vere na mtu asimutulane ala vere. Ningakulwaga zona une mbeu ndivyo ina la mbeu Yesu atikufaisa ngaovua hawe kole tshwanelo ya dumelang a sa bona a dumele ubusisiwe umuntu okholwa ngabonanga asikholweni nguye ukatekile lo phumela ka nga vonanga a hi kholweni yena hi pfumela. Blessed are those who believe without seeing. This is a time for you to be converted. Vamashudu li avo vatendao vasangobona chele chipinga choteao cha rishanduke na rinero bote tsebe tla utlwa se isike su o tla utlwa se isingo su difa kopano nyena e se le nna we o utlwa ntse se bolela mara o tla utlwa se bolela ke monga sona gore nna